20 horas, 7 minutos. Amasua Maluya Magelia Mataryapanchipa Aujan Kichkan Waujilegona Palegona Kainata Chega Muscancherique Rima Rininchik Nishan Programa Nachikwan a través de las redes sociales, plataformas digitales Nishan Takama Cheyadariki Chega Muscanchikta a través de la frecuencia 89.7 FM y 100.5 FM a través de Radio Agricultura Waujilegona Palegona. Tagalarepe harima kuikuila ya pala kichikpak taitang chikpas sotimpe janagari ke willa kuikunamanya apura olama ochalegon palichalegon a willa kuimanya kay loreto laumantan kay willa kuichayamon anchapas yaki pakrike wajilegona palegona kay willa kui hay que nakon ari chay cazadores ninko riko chay uiwachakuna pescona rikao paigonas pantaros panku chalwaq tariki wañurachisqa ya halla wañurasqa riko con palegona chay chalwaq tas pantaronko waja capibara macho lay macho capibara nispanko ari chay capibara nisqan seriki manso ya hoy chay nariki macho lay macho hoyna pero total manso total humilde chay hermana mana animal chawams iuya chawams piliancho mana paeja amiguchas liapachang waujillagun hasta chay elefante lunkunams amiguchas chaynata chay cocodrillo caimán chaykunapas kan chaykunapas amiguchas kay capibara waujillagun palegona manas ni chaykunapas mikuncho manas imanancho hawks chawpinkunapi waqtankunapi hawankunapipas puñuko incluso chay napak caimán ninko o cocodrilo ninko chay hawan man sillagoros pues paeja buki pina caballo chapina yaku okupi porikon chaynakuna tarik videokunata jorjomonko maykamaya chay cierto chay videokuna quizá uywachakunapas chay a propósito chaynakuna tarik roamonko porque chay capibara chat uywanku nasi yachachinko pero ina naturaleza nisqanpis total humilde rico awjillawan palegona runamams asuykun seriki manas manchakunchu paqwaycha tinchiki paykuna chay tariki chayña tariki como hatun suyaq kuchina hatun riki enatin mikunankupak riki baleayta munarqaku rikaw wakta wañurachunchu mikunanchik nispi pero en realidad mana kasqa capibarachu sino runa wawqilaykuna pani chalaykuna rikay pasakururqa riki kay río Amazonas kay Amazonas Mayo Patampi chay pasakoron pay miriki kasqa tayta Raúl Norberto Wakawachi Bancho 55 años pay tariki bala pirullasqa wawqillakuwan palegona hukta napi kay wihawnimpi huktañataq kay wasampi huktañataq piernampi pay seriki chay trocha nisqanta o sea chay mayo periki kichach mayo patam kichachkarqa riki ñanta y chayninta purinam o sea chay siempre kichasten riki purinko machitentin rikaw y chayna kichasten puriskar wahay wakta hamuchkan capibara suqtilla atun nispa manachika rikurqakuchu rikan pan churarullanku riku awqillaykuna pan y challaykuna hasta wanja Ninkorico Augelegona Palegona según informes preliminares kay tayta Adrián Aspajo Targoa paisiriki auxilian mankasqa puntata claro pasarqa riga wañurachinchu kay capibara nis pasarqa mana ri capibara kasqa runa kasqa riku Augelegona Palegona ahí mismo le auxiliarqa mana sintiumpegantes riki simplemente wihawninpi wasa pero tórax es también sentido chakachkan rikao y chaynanichkanku autoriakunaman pasakunku partita nispataq riku awqillaykuna pallaykuna Macawachi payta rika apaykullasqaku
kay centro de salud nisqanman chay peregrinacio grave kachkan kay balapa hapisqan ninku wawqillaykuna panchallaykuna incluso nichkanku riki apankos riki kay hospital regional de Loreto nisqanman chaypi yanapanankupaqa tenga kay kikinku pura riki balianakurunku riki pantaros pariki wawqillaykuna pallaykuna yunka urucham chayqa capibara machullay machutila a veces halallataqmi yunkapik purinku riki hala wasayan chay wasa imallanta rikuimarqaku riki wahaya nispa chay colortaqmi kay capibarapa wasa champas wahaya capibara nis chay pantarospa ballarurqaku riki wawqillaykuna panichallaykuna marri mari kay programanchikpi marri mari imapas willakuyniki kanja qayakuyniki kanja qillqakamu el WhatsApp 966-910-910 o al celular 966-910-910 mana WhatsApp qillqamuyta munaspapas o quizás más privado ninkipas. También tenemos Telegram wawqillaykuna mensaje texto o llamadas telefónicas pero qillqamunayki ñuqam kachkani kay nispa riki a veces pantachikuntaqmi chay llamadas spam y nagan chay llamadas spam riki aunque prohíbes ganar galachkaptempas hayakamuchkan rikao hayna punchao ñaqakunalla hayakamuchkar rikao ñuqam kachkani tal empresa manta contratado nispakuna riki hayakamun cada rato a veces mana contestaykullanchikchu pero así que mandas un mensajito cualquier aviso noticia chinkachikunkipas imallakipipas kanki avisos necrológicos algunos kachkan o santoykipas kachkan igual wawqillaykuna hayachakaykamuy willachakaykamuy maymi kay ondas amigas de frecuencia 100.5 FM chaynankama chaymi chaykamuchkan kay Huamanganchik llaqtaman riki wawqillaykuna panichallaykuna y principalmente muyuriqkunaman riki muyuriqkunaman chaykamullachkan riki wawqichallay panichallay marri mari kay programa llanchikpi kay fiscalía wawqillaykuna pallaykuna ña denunciata presentaykullan ña kay mama Patricia Benavides chayñataq congresista Balcazar paypa contrampi kay kachkan kay documento de la misma fiscalía imaynampi porque paykuna nisqan chay área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales chayntaqama riki wawqillaykuna pallaykuna presentachkanku kay mama fiscal Patricia Benavides y chaynta José María Balcazar paykunapas kachkan riki holding wawqillaykuna pallaykuna tajerayachkan chaymi chay denuncia constitucional riki kachkan riki por enriquecimiento ilícito chayñataq ñañampas chay Emma Benavides payqa juez miki chay narcokunamanta cobracosqa jollejeta riki pagachayku hay tanto tenati ñuqaqa kachaykuchisayki nispa sichiqaptapuni kacharechisqa riki chay narcokunata y chay narcokunaqa como siempre riki wichichkanku maypipas chaypipas y wichiykarinku riki uk lawkunapi kachaykun kaypi no tenqa uk lawpiqa watucharamunkuñata kikillanku pinqayman yaykunku wawqillaykuna panichallaykuna entonces mana chayllachu sino kay mama Patricia Benavides kay tayta José María Balcazar nanta riki nuera nin riki payta riki contrataykunmanku kasqa riki chayna contratanakuqku riki amigucha kaqku ya contrataykusayku armaykita ya contrataykusayku aylluykita ya pasamuy mandaykamuy y chayna riki paykuna favorta ruanakuqku hinaspañataq riki leykunapipas chay protecciones a través del Congreso chaykunatapas ruwaqkuraqta huk parteqa riki wawqichallaykuna panichallaykuna allimi kay fiscal riki llamkaykullachkan kay mana allin wiraquchakunata o ruwarmita qarita kaspapas denunciaykuchunku pero kay congresotaqma riki chay leykunata ruwachkanku riki ama denunciachikunankupaq ama uchuwasipi tiyanankupaq leykunata tikrachkanku wawqillaykuna panichallaykuna y chaywañataq kay llapa delincuentes suwa runakuna riki
tanto Congreso ocupi kajkuna que jawapi llaqta waqachiq kajkunapas chaywan beneficia kuspanku paykuna riki jawapi astawan kay chaqwata riki ruwallawachkanchik mari riki wawqichallaykuna panichallaykuna kay programa llanchikpi chayñata riki wawqichalay panchallayta policías wawqillaykuna pallaykuna warmi challanta wiksayuqta allinta riki panya rullasqa wawqillaykuna pallaykuna chayta yacharon jefenkuna hinaspa riki karun chaykuchinkuña riki kay policía kayninmanta ari allinmi wawqichallaykuna panchallaykuna kay rurayninku kay policía ukupi kayna runakunaqa imaynama a ver defendiwasunchik denunciaq rinqaku huk warmi Josémi majaruwan tinqaña qaynachiki majasunki niswachiki mana chay denunciakuna chaskinqachu riki chaykuna mana allinchu riki wawqillaykuna pallaykuna Alexander Montañez Wilca 25 años policía de la comisaría de Santiago de Cusco payta riki karunchachichkanku imaynanpi porque warmi challanta wiksayuq kachkaptinpas allinta riki tukuy kuchupi punpunyayllaña riki muyuchikullasqa mana riki ni wiksayuq kasqantapas respetasqachu ari iskay killayuqllaraq mana hatunraqchu riki hina chayna wiksantintas wawqillaykuna pallaykuna majanman kasqa quizás abortarachikmanpas karqa riki kay pasakurqa riki wawqillaykuna pallaykuna kay Andahuaylas laupi kay feriado de Pascuas nisqa wawqillaykuna panchillaykuna astawanqa riki paykuna puririsqaku kay Laguna de Pacucha nisqan chaykunapi muyurispa riki kay warmi riki pasakurqa riki kay samasqallapiqa riki puriramusaq pasearamusaq nispa y chaymanta kutiykuptin riki reclamaspanpiwanmi maywanmi pasakurqanki seguro engañawachkanki nispa riki celusaykuspan riki warmi challanta bumbuyta riki qallaykullarqa wawqillaykuna pachallaykuna chaymiki kay tayta PNP César Eduardo Bardales Herrera, jefe de división policial de Andahuaylas, paykiniskan chay jaritaqa kay mana allin policiataqa ña watu chaykunikuña kay comisaría familia ukupi naspamiki ña procesupiña kachkan chay separación de la institución naspariki mandaykusaku chay inspectoría de la policía nisqanma y chaymiki legalmente riki hurquykusunchik kay policía kayninmanta kayna majakuq kasqanrayku riki nispa wawqillaykuna pallaykuna willarikamun kay coronel de la Policía Nacional Perú César Eduardo Bardales Herrera, jefe de división policial de Andahuaylas. Mana chayllachu astawan qariki sinka chayta ruranman kasqa niriki incluso alcoholtapas upiakusqakuraq riki chayta riki upiastin sinka riki chayta ruwanakunku riki wawqillaykuna pallaykuna mientras tanto kay panchanchiktañata riki kay hospital regional de Andahuaylas nisqanpi atendillanku hinaspaninku riki antes me mana kanchu ima sachakuypas kay wiksanpi warmapaq nispa porque nishuta riki wiksapipas kay timarunman imarunmanpas o chay huklawninkuna golpisqanmantapas aborta imarunanman chay suyuq ninchikmanchikqa chay narunanmanta riki wawqillaykuna pallaykuna tumpallaki karqa pero ñas qhawaykunkuña revisaykunkuña aspariki allin llata hawkallata tarikullanku más rimari riki kay programa llanchikpi kay Congreso de la República riki wawqillaykuna panichallaykuna leyta riki ruwakuykunku kikinkupaq ayllunkupaq munasqankuta ruwakunankupaq isqanchina leypiqa riki prohibido familiayki riki hasta tercer grado de consanguinidad nisqan riki mana contratanakuwaqchu mana riki apanakuwaqchu ima institucionpipas pero chay leytan paykuna chinkarachinku wañurachinku wawqillaykuna pallaykuna hinaspa kunanmantaqa paykuna contratanakunmanku aunque sea husantin warmintin churintin wilkantin comadrintin compadrintin ahijaduntin tíos sobrinos primos imayna haykayna relación consanguínea relación
política nishan pipas rikuawqillaykuwan pallayku mana respetuqa kanqañachu hawkariki kay institucionkunapi paykuna llamkapakunmanku llapa aylluntinpa rikuawqillaykuna panichallaykuna chay llamkapakunanku rayku kay ley 32.669 nishanta ruakuykunku kay Congreso de la República ocupe aspareki nishkanku mama presidenta ministros congresistas contratanakuswan maypipas chaymi nishkarqaku kay leyqa mana punim allinchu mana punim allinchu nispa imaynanpi por ejemplo nisunchik yarika huk ministro riki mana allin ruraypi kakunqa chay ministro tariki mañanqaku kay ministro tayariki hurqusunchik nispa tariki chay presentanqaku chay firmas panku riki kay ministro hurqunanku pe ministro ñataq rinqa riki a ver señores, a ver, piconat jefe con jefe de bancadas, ya pi ayllu kichiktak mana llamkaj kachkan, kay ministerio pi kachkanmi puestos laborales, manda kamlechi anti llamkay kachisaj, pero ichaj hariki amaña jorjo aychikcho ministra kayni manta nispa, chayna negociokunatas ruakunmanku rikuawqillaykuwan pallaykuna igual presidenta de la república, presidenta jonqay tariki kunanja nichkanku riki chay vacancia nisqankunata rurayta munanku. Ya. A ver, señores congresistas, a ver, umakuna, jefekuna, hay presidencia pikachkan, diferentes ministerios kuna pikachkan, llamkapakuna ikichikpaj, famanda ikamunichik, José ikichikta, ayllu ikichikta, imayna haykayna ayllu ikichiktapas, llamkananpaj, natiliu llamkasunchik, ñujallanchik riki, nispa inaspa paykunalla riki kay gobierno petiakon jako aylluntin riki wawqillaykuwan pallaykuna, porque chay huk leymi karqa riki chaykuna pruebej, pero kunanqa chaylita wañuykachinkunaspaj kunanqa llapachayaq ministeriopi todo llapa congresistas, ministros, presidenta, liu aylluntin llamka kunankupaj kay ley kachkan 32.669 nisqan rikuawqillaykuna pallaykuna, incluso riki aprobaykurqaku con 90 votos wawqillaykunpi yaqa llapachallanku los 130 congresistas allinmi ñuqanchik wawanchik churinchik husanchik ima ayllunchikpas llamkapakunanpaj allinmi porque claro kay leykuna prueben hinaptinqa riki sasachata riki llamkapakuqku riki y chay llamkapakuqkuna tariruspapi siempre denunciachkaqku riki pero kunanja kay musuq leywanqa manan chaykuna pasakunqañachu hawkaña riki paykuna munasqankuta ruakunqaku ari chaypaq riki wawqillaykuwan pallaykuna tayta Pedro Castillota harqurullanku palaciomanta kunan munasqankuta ruakuchkanku wawqichallaykuna panichallaykuna pero ñuqanchikani ñam tukuruchkanña kay wata ñam kachkanchik abril killapiña naspaqa pasarunqa ñam yaqa pusaq killallaña kachkan kay wataripukunanpaq watamanja riki kunankinakunaqa ya huk musuq presidentioñapas kachkasunchik pero claro manaraq riki asuminqarachu 28 julio peraq asuminqa pero igual chaykamaj riki wawqillaykuna pallaykuna yachasqaña kachkanqa hinaptinqa nichkasunchik yaq kunanmi tukunkichik nispa pero kayqa malos antecedentes nisqanta dejachkanku porque hamuq congresistakuna hamuq ministrokuna hamuq presidente munasqankuta riki ruakunmanku kayna leykunawanqa riki wawqillaykuna pallachallaykuna como kachkan ley autorizasqa aprobasqa hinaptinqa mana ima rimayniyuq paykuna llamkapakunqaku paykunallapaq kay leyta ruakuykunku mana lliwpaqtaqchu riki wawqillaykuna panchallaykuna porque riki chay pruebej leyqa riki lliwchapaqmi karqa congresistapaq gobernador regionalpaq alcalde provincialpaq distritalpaq ama aylluntin llamkapakunankupaq riki wawqillaykuna panchallaykuna pero kay leytaq kunanqa ruakuykunku killankupaq mana alcaldekunaqa ni gobernador regional paykunaqa chay ruraymanqa chayanmankuchu porque hinallaraq riki paykunataqa pruebichkan allinmi hinalla pruebichun riki mana chayqa municipionchikunapipas aylluntillaña llamkakunqaku warmintin churintin ayqaduntin entenaduntin willkantin waynantinkuna llamkapakunankupaq riki kay leyta ruaykunmanku pero allinmi ñuqamanta riki mana paykunapaq ampliaykunchu pero kay Congreso de la República riki chay munasqanta riki ruakuchkan leykunata kikillankupaq wawqillaykuna panchallaykuna leykunata aprobachkanku rikaw paykunalla munaychakunankupaq paykunalla llamkapakunankupaq
paykunata ama ima haykapas haypananpaq nisunchikya uchapakurunqaku uchalikurunqaku imatapas mana allinta rurarunqaku hinatinqa mana imananqachu paykunata porque paykuna chay qipanchaqnin leyta o castigaqnin leyta riki tikraykurunku ñataq tikraykurunku munasqankuta ruwakunku riki wawqichalaykuna panchalaykuna y kayna congresakunan kunanqa campaña política ruraymanña churakuykunku chaqay chay mama Patricia Chirinos wak nortelaman risqa kaqaynapi chay redes sociales nisqankunapi puririchkan y chaypi asnuchakunaman sillakusparaq riki llaqtakunapi purisqa kunan kay congresakuna ima uyanwanta chay llaqtakunapi purinku hinalla butawayku hinalla kayna munasqayku ruwakunaykupaq nispachu butanku imaynata haykayna chikakun wawqillaykuna pallaykuna porque ña congresista incluso kay leyta ruwakuykunku kay congresistakuna paykuna rinmansi chay reelección nisqanman hinaspariki paykuna normal llamkastin kay candidatiastin kanmanku riki wawqillaykuna pallaykuna mana paykunata prohibinchu actualmente chayraq chay leyta ruwakuykunku porque chay punta leyqa riki prohibirmi campañaman rinaykipaq ya kimsa killa faltachkaptin riki permiso chakuykunayki hinaspariki ni sueldoykutapas chaskinaykipaq riki incluso presentanayki documentokunata riki chay permiso chakuykuspayki sin haberes nispara sin goce de haber ninkuraq rikaw chaynata qurikuspayki tranquilamente chay kimsa killanta riki campañaman churakuwaq kunanqa kay congresoqa imatan ruraykullan hastawanja leyta riki rurakuykunku wawqillaykuna panchallaykuna normal paykuna votachkanqaku congreso ocupe y campañata rurachkanmankuraqtaq entonces chayqa wawqichallaykuna panchallaykuna manaya allinchu rikaw imanichkanta haykanichkanta kay jurado nacional elecciones tumpa manchan rik tumpa karun hinalla riki rurayman churakullachkan porque imanasqa wawqillaykuna pallaykuna manchachkanku riki cambiarachikunankumanta rikaw honqaytapas kay congresoqa leykunatapas chaypaq ruwakuchkanku rikaw honqaytapas chay tukuy cuentowan riki cambiaruptinku mana riki qhispirachikmankuchu riki kay eleccionista hukunaña riki qhispirachikman y chaykunamanta siempre cuidachakuy kachkan riki wawqillaykuna panichallaykuna penqa hayk'apiqa kayna mana allin rurayninku tukunqa nichkanchik wawqillaykuna pallaykuna pero hamuchkanñam hatun pachakuti riki wawqillaykuna pallaykuna lliw kay pachapaq kay hatun pachakutin nisqan riki tukuy tikrakunqa allinpaqchu mana allinpaqchu imaynaya kanqapas y chay mas llaqtapa sufrimientunpaqpas kakunqa o icha llaqtata kay sufrimientumanta jorquykuananchikpaqchu yanapaykuananchikpaqchu imaynaraq kanqa riki wawqillaykuna pallaykuna kay hatun pachakutik chaytami nishkanku riki nueva era nuevo orden mundial chayna sutikunawan riki riqsinku riki wawqichallaykuna panichallaykuna mas rimari kay programalanchikpi chañata riki wawqillaykuna pallaykuna kay Tribunal Constitucional nichkan riki wawqillaykuna pallaykuna o nichkanku Tribunal Constitucional ta chaynampa kay rimariqa nichkanku Tribunal Constitucional ta amaya procesakuchunchu Fiscaliapi ni Poder Judicialpi mama Dina Boluartita nispa o sea imaninantaq chay amaya procesachunkuchu mama presidenta riki presidentan payqa riki hatun umam amaya Fiscalía amaya Poder Judicial gobierno pikaqtaqa imanaychikchu haykanaychikchu nispa pero ñam kachkanña antecedente riki wawqillaykuna pallaykuna kay tayta Pedro Castilluta riki presidencia kasqanmantaraq munasqankuta ruwakurqaku y chay antecedewanmi riki kunan llamkachkanku mana riki ari kayqa nallapaqmi Pedro Castillapaqmi kay mama Boluartipaqqa chay leyqa chinkanñam ninankuchu kay Defensoría del Pueblo riki sayapakuchkan kay mama Dina Boluarteman hinaspa mama Dina Boluartita mana ima proceso nisqan ruwanankutapas munakullanchu riki hinaspa defendichkan riki wawqillaykuna panchallaykuna
ari chayna kay runakuna harika mana alin yuyay niyo runakunaqa munasqankota ruwanakuchkanku y yanapanakuchkanku leykunawanpas chay procesos nisqankunawanpas y mana allinchu awqillaykuna pallaykuna por ejemplo kaypi nisqarika Defensoría del Pueblo presentaykurun chay amicus curiae nisqanriki chay informe favorable kay mama Dina Boluartepaq riki kay Tribunal Constitucional ocupe teriki chaypi mañachkanku kay Fiscalía Poder Judicial chay investigaqninkuna chay procesaqninkuna riki awqillaykuna pallaykuna ama más tariki chay investigación proceso nisqanta ruwanankupaq que se impida a la Fiscalía del Poder Judicial investigar o procesar a Dina Boluarte, o sea, impedichon ama paitaqa hawayllapas hawarichunkuchu porque kachkan achka denuncias constitucionales kay Huamangapi wañuy kasqanmanta Wakpunulapi wañuy kasqanmanta chayñataq riki por caso Rolex, por caso del cofre chayñataq kay Turin Nicanor Boluartemanta chayñataq chay operachikusqanmanta y chayna achka kachkan riki wawqillaykuna pallaykuna denuncias constitucionales pero como mama Boluarte riki paykunapa kastan munasqan ruraq kay Perú suyunchik rantikuq hinata riki paykuna munasqankota ruwakuchkanku riki defendinakuchkanku riki wawqichallaykuna pani challaykuna chaypaq kay Defensoría del Pueblo pas prestakunraq riki claro kay Defensoría del Pueblo tapitaq churaykurqa riki kay Perú libristakuna wawqillaykuna pallaykuna Tribunal Constitucional tañataq pitaq churaykurqa Fujimoristakuna paykunami kunanqa riki kay gobiernachkan llaqtanchikta yanqallam riki tayta Perú Castillo kaptin chiqninakuqku yanqa apanakuqku caminakuqku kunan jorjorunankupaq kuskanchakuyku inas kunan kamapas kuskalla riki munasqankota ruwakuchkanku y chay runankunapas akllashqankunapas como Defensor del Pueblo Tribunal Constitucional paykunapas kay constakunapa kay partidos políticos kunapa munasqankota riki allinmi kay nachatay waknachatay ruwasunchik favorecinakunanchikpaq nispa riki wawqichallaykuna pani challaykuna. Imaynampitaq kay Defensoría del Pueblo sayapakuchkan kay mama Dina Boluartema niskama allinmi Congresopi chayñataq riki kay acusación constitucional nisqankunata ruranmanmi conforme al artículo 117 de la Constitución Política del Perú pero ichaqa kunan kay actual investigación claro caso Roles, caso cofre, caso operachicos kangunaman chaykunaqa riki sapaqmi chayqa manam involucranchu, eso son cosas personales, más bien chayqa kay ejercicio presidencial nisqantam riki yanqachachkan hachachachkan está perturbando, está perjudicando, afecta a la institucionalidad, la democracia, ese tipo de denuncias nispa riki wawqillaykuna sayapakuchkan tenqa ima mana allin ruraytaq wawqillaykuna pallaykuna paykunapaq hucha paykuna rikninku kayqa mana muchacho kayqa hucha mana muchacho pero ñuqanchik yachanchik riki wawqillaykuna pallaykuna como cualquier cristiano ima hucha ima mana hucha kasqan riki wawqillaykuna pallaykuna y aparte Constitución Política del Perú nisqanpi chaynata reglamento nisqankunapi ña kachkanña les convexas nisqankunapi ña kachkanña riki imam hucha ima mana hucha rimari pero paykuna ninku mana chaytaq sumaqta interpretananchik kayqa kaynan pacha ninanmi waknan pacha ninanmi nispa paykunaqa chay interpretación auténtica ninkuchu chaynakunataraq rurakachanku riki wawqillaykuna pallaykuna inas nichkanku kayqa manam riki afectanchu chay llamkaynintaqa sino son cosas personales por lo tanto manam kay investigacionkuna kay denunciakuna kay acusacionkuna riki allinchu nispa kay Defensoría del Pueblo riki sayapakuchkan kay mama Dina Boluartema.
Oqchallaykuna panichallaykuna kay watapi riki hayna watamanta pacha kakuchkan riki kay enteron Perú suyunchikpi iskay waranja pichqa pachak obrakuna a nivel nacional paralizados por mala gestión wawqiykuna panichallaykuna incluso chayriki niskan más de la mitad de las municipalidades paykuna munachkanku riki paykuna necesitachkanku asistencia técnica nisqanta kay municipionchikunas mana yachankuchu allin gestionaykuyta ima obratapas ima ruraytapas ruraspapas ruranku mana allinkunata chaykunata riki observaykullanku tanto Contraloría o chaynallataj riki seguramente wakiq chay observaqkunapas riki wawqillaykuna pero Contraloría más taj observachkanqa riki o quizá pariki mana allintachu ruraykullanku por falta de capacitación por falta de asistencia técnica porque faltachkan chaykuna riki kachkan riki chakranchikunapi municipiokuna taxa municipiokuna mana riki kay Huamanga provincia Moyrislapichu sino hasta más caronejkunapi surlawkunapi y chayna municipiokunapis mana kanchu asistencia técnica calificada riki wawqillaykuna paykuna ima obrakunatapas gestionaykuspayki sumaqllata allinllata apaykunaykipaq. Chayqa chiqapuni wawqillaykuna pallaykuna chayqa chiqapuni a veces kay alcaldekuna riki mana riki lliw yachaqchu riki además alcaldekunachuma chay gestiontaqa ruran chaypaqmi kachkan riki diferentes gerencias subgerencias riki wawqillaykuna pallaykuna según riki llamkanankuman hina eta pues parte de obras chay obrakuna ruraq eta pues lo parte económico paykuna riki llamkarishkanku parte económica nisqanta chaynata parte social eta pues desarrollo social chaykuna riki wawqillaykuna pallaykuna y chay áreakunapi miki kayta deben alcaldekuna contrataykunanku especialistas calificados wawqillaykuna pallaykuna mana atispaqa eta también estamos para asesorar wawqillaykuna pallaykuna en tema de desarrollo social wawqillaykuna pallaykuna. Entonces diferentes municipios sasachakuchkanku kay obrakuna ruraypi chay riki mana allin obrata rurachkanku inaspariki incluso chay paralización nisqan wapachkanku mastaj ocupakuchkanku chay primera piedra churayman riki yanqa pasyanqa chay piwakpi primera piedrata churachkanku riki comparinakuspa comadrinakuspa wallpakunata kuchikunata marjachinakunankupa riki wawqillaykuna panchallaykuna pero en realidad jariki mana chaynacho mana allin ingenierota churaykunku residente de obrasta amiguchan kasqanrayku partidario kasqanrayku yachaqta mana yachaqta churanakuykunku y chaynapi kaynakuna kachkanku wawqillaykuna pallaykuna llaqtanchikunapi yachanchi riki llaqtanchikunapi imayna haykayna runakuna akllashqanchikunatapas yachanchi riki chay riki wawqillaykuna pallaykuna allin qarikuna allin kapchikunaqa riki sumaq yachaqkunata contrataykun pero a veces caro municipiokunapiqa mana a veces sueldo riki tupancha especialistakuna yachaqkunaqa mana rita munankuchu tinkikinku puralla riki chay campañapi puriq masinko riki riqsinakusqanku chayllata riki contratanakuykunku imanatas paganakunku yachaq mana yachaq pura hinaspa riki kay obrakunata riki mana allinta rurachkanku wawqillaykuna pallaykuna entonces necesita asistencia técnica diferentes municipios chayna nishkanku según el registro nacional de la municipalidad 2024 chaypi nishkan hay varias deficiencias en cuanto a planificación capacidades técnicas chay nishkani que chay especialistakuna nisonchikya de diferentes gerencias y diferentes residentes de obra chayñata riki chay obra hawaqkuna riki wawqillaykuna pallaykuna a veces mana yachaqkuna churaypaq riki churanakuykunku
paykuna riki munasqankuman hina y chaynapi kaykuna pasakuchkan, no saben planificar, no están capacitados debidamente, no están actualizados llamkaypaq llamkapachakullanku riki imaynatapas haykaynatapas, y ahí está pues los resultados wawqillakunpa paykuna chaynata kaypi nimachkanchik kay Contraloría General de la República wawqillakunpa paykuna y chayñataq riki kachkantaq riki Comex Perú paykunam kaymanta nimachkanchik kananmi capacitación, si pues wawqillakunapa paykuna kunanja capacitación kunapas fácil chaskinallayña a través virtual riki wawqillakunapa paykuna imamanta haykamantapas, pero kachkanya municipionchikunapi diferentes funcionarios mana ni capacitakuytapas munankuchu, mana ni participaytapas munankuchu, mana timpunku kanchu, maypi chaypi muyinankukamay a veces capacitación tapas programanunku y no participan pues wawqillakunpa paykuna porque sapa funcionario pajriki diferentes cargos, diferentes funciones chaykunapaq miki kanan especialización, y según chay especialización imagínate que mañachkanku kay requisito wak requisito y chay requisito kunata riki cumplinanku wawqillaykuna pachaykuna, pero como es un municipio lejano, como es un municipio distrital, como es un municipio rural, mana chaykunata hawankuchu cumplinkuchu, y chay kay municipio distrital vinchos pipas pasa kuchkarga, pero ñachosmi chay partita corrigikunkuña wawqillaykuna pachaykuna, y seguramente kay punchawkunapi kay hamuq killakunapi riki chaykunatapas hawarina kachkanga, porque había algunos ciertos funcionarios que no estaban calificados para trabajar en algunas áreas riki wawqillaykuna pani chayaykuna, y chayna pasakuchkan en todos los municipios, chay que más de 2.500 obras paralizadas, exactamente hay 2.474 obras paralizadas a nivel nacional. Chaymanta riki 1.782 están a cargo de gobiernos locales, y chaynichkan riki principalmente incumplimiento de contratas, falta de recursos financieros y deficiencias en expedientes técnicos. Expediente técnico con atari que error y con core que a veces copy paste Hokajnere que expediente chataroa coron mai pipa chaita conseguir chacoron ahí la hacen copy paste pega ella pega paronco te cree carinco bueno y manan mancho hay ganan mancho chaita roas papas chay modelo changona toma y gospa alguien proyecto roraico pero a veces manas alguien tachoran core que guaque con atari con paegona quizás chay proyecto taroray con menos pachanenta y roras hankom hina holgeja y pancho, a veces hay proyecto taroray con más pachanenta y en España tariki a veces suacuipe tocorón corigao toco y cachcan con palegona. Entonces hay falta de recursos financieros y deficiencias en los expedientes técnicos, ya es que afectan directamente ya taronata, claro, pues con palegona. A veces obra con atari que mana servico tarora y colan juispirachin con aten mana funcionancho, mana serviconcho, mana trabajancho, iskai kimsa que llaman o mana ariscapinco cachay obra jañata to kuchkanya liki kuchkanya rajra kuchkanya wicherichkanya y chay talaja paigos pan a veces entregan a goygon colegao entregan a goygon con manas funcionachkancho chay obra jañata wicherichkanya a veces jataron ko jatan con apas mana suma jrikiao chay fraguas janin gorikao su marchatacho chay Hatay ora riki taka pachay konko mana sumak chatacho tejo pachay konko henateri ka para ikamos papas sotori kuchkan yaja jarnero hinaña yang apachari que material no levanta jatampas y chaykuna pasa kuchkan ning wawqillaykuna pan y chayaykuna diferentes municipios kaypi rimachkanche de los municipios a nivel nacional wawqillaykuna pallaykuna mana huk municipio específico nisqanmantachu rimachkanchik, sino estamos hablando de todos los municipios a nivel nacional, casi mayoría nichkan casi mayorías kay sachakuypi tarikullachkan gorikillapa municipio kuna nispa miki William Olivachkanchik arikachkanse obrakuna, por ejemplo, en qué tipo de obras hay como transporte a salud, educación, chaykunata rurayta rurachallachkankusa imaynatapas haykaynatas yachasqankumayna pero mana alintachu chay obrakuna jespen
por deficiencias financieras y deficiencias en expediente técnico, por falta de capacidades técnicas en los especialistas en los diferentes áreas, programas o proyectos que chalay gona pan y chalay gona. Chaymi que kay institución Comex Perú nishkani que kay sasachakoyqa llaqta tamri que jepanchachkan porque chay obrakuna mana allin qispisqa kaspaqa mana llaqta servico tenga qullqita yanqapi gastaronco infraestructuras incompletas, debilidad en gasto público y chaykuna kachkan chaysiri que gobierno central nishqanta nichkan capacitaychik chayllapa municipiokunata, principalmente a los funcionarios de los gobiernos locales, chaynapi chay obrakunata allinta, chay proyectokunata allinta ruraykunankupa, chaynapi garantizanqaku allinta riki chay gastos públicos nisqan llaqtaman chayananpaq, chiqap llaqtaman chayananpaq. A veces llaqtanchikunapa awqillaykuna pallaykuna ima mastaqa misquirin chay carnaval, chaynataq riki chay 28 de julio, chaynataq Pascua, chay Navidad, chaykunapaqmi qullqikuna rikurikamun chay qaranapaq yanqa gastupaq upa gastupaq aunque chaypi gastukan ya parte social riki pero awqillaykuna panchalaykuna a veces llaqtakuna necesita más capacitación, llaqtakuna quizás necesita más obras, más talleres, más reuniones, pero a veces caen a Huamanga cerca pegan es un chiquiao, que Huamanga muere que ya payan municipio kuna. Como más cercaya, vinchos ni sonchi, socos ni sonchi, picha ni sonchi, chiara ni sonchi, acocro ni sonchi, tambillo ni sonchi, o que Huamanga muere pega hasta demás ñam llaqtarona capacitación ñam ameron kuña manañam capacitación kunata munan kuñacho incluso capacita jarinki na tenga paikonañam hasta capacitaros unkipas manam chaynachu kainam nis pariko awqillaykuna pallaykuna a veces capacitaqtaqa penqaymanraq churarosonki porque demasiadas capacitaciones pero chaynaña capacitación ta chaskisqaspapas mana kancho cambio social, mana cancho chay transformación nisqan hinalla llaqtanchikuna hipanchasqa hinalla llaqtanchikuna mana ima mejorayuqkuna parte social nisqankunapi mientras que hay fierro y cemento nisqan piñataqmi awqillaykuna paykuna imaynallataña ikaynallataña qishpirachiptinkupas chaypi hawqa riki tiarayanqa sayarayanqa pim kayta rurarqa antal alcalde rurarqa kaytal ingeniero ruwapuwarqanchik nispa pero parte social chaypi más sasallam kariko awqillaykuna panchalaykuna y parte social chay jariki ninrika ahí está pues los programas sociales, ahí está pues diferentes poblaciones, diferentes edades, diferentes etapas chaykuna riko awqillaykuna panchalaykuna y cada uno pagriki chay atendinapaq kachkan riko awqillaykuna panchalaykuna pero a veces chay cambios sociales nisqankunata manaya hawarinchikcho kay proyecto social nisqankunapi hawaspapas hawanchik sasata porque runawan llamkarik hasta más sasa kunanqa kullachkanchik tiempo de globalización, tiempo de todo lo que es universalización de las informaciones más tagaronaja huklau kunapi ruraykuna Hawaii perikao y manata chay cambio social transformación nisqan rurayqa kantaqchu llaqtanchikunapiqa kaynaña información muy kuchkapimpas manaya chiqaptapuni kancho cambios sociales no sé imayna qaykaynacha paqway rumi sunqu rikurunchi awqillaykuna pallaykuna tanto capacitación tariros papas manañan ni chay capacitación pas servi wanchikñachu imapaqpas chay capacitación kunaqa servikunan para que haya transformación para que haya cambio social pues awqillaykuna pallaykuna mana chayqa imapaqtaq servin chay capacitación man kutikuterispa participasqayki mana ham chay capacitakoq llaqtaruna chay cambio social chay transformación nisqanta ruraptikiqa no sirve para nada lo que has participado
participado kay peganisay que han participactapas manari que capacitas con allatacho se chon han participachkan che capacitación natan hampa causa con equipa vida equipa ayllu equipa llaqta equipa wow que llegona pancha llegona pero una ya charon que nas paja más capacitación con munachkan que capacita kuchkan que yang gaña papel tapas cartón con tapas monto coron que ya ima tapas hinaña pero vida y queja ayllu que peja mana ima cambio transformación ina cancho digo que le compañera y chay pasmana alincho arikao a veces yumpaitam llaqtaruna kona rumi sunqu yarunchi kwauki chalegona panchalegona kay últimos kunapi puntataqa ariki karjao ayni minka chaynakuna pillam kaspariki puntaman llaqtanchikta apaymi mejoraymi ri kwaukilegona panchalegona konankuna kay alcaldía rurachun autoridad rurachun paya rurachun kay tal runaya rurachun ni países jane mítico y tapas munan chiñacho por algo hemos elegido al presidente Rorachon por algo hemos elegido al alcalde Rorachon y nas bañogan chiconaga manariki yana panchicho kay transformación llaqtanchik mejora ikuna pero que legona suyachkanchik hukliara jamospa mejora pananchikta suyachkanchik alcaldera autoridad hukagnen funcionariora jamospa yana pananchikta más bien llaqtarunakunapas ya totalmente tantas capacitaciones ya no sé wauqilegona palegona ni total chay cambio nisjanta jawan chikñacho ya están sobrecapacitados, creo que ya aburringo ya es capacitación con apas, ¿no? Entonces tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio prácticamente en este tipo de capacitaciones, ya tiene que haber capacitaciones con recompensas, ya creo, chayna pero quizás pascanman resultados, chaynam kachkan, chaynam pasakuchkan llaqtan chikuna, pero panchalegona, municipio chikuna, ari, wakij alcalicuna, yachas jankota, atis jankota, chiqui, pero a veces hay malos funcionarios que hay jawas hanchikman hina, mana sumas capacitadas, mana sumas experiencia, mana sumas yachaj, apicuyanco, hay déficit en todo y tantas obras paralizadas, llaqta más llaykuna, wawqi pallaykuna. Chaynallataq riki wawqichallaykuna pani challaykuna yachasqanchik riki kay ley APSI nisqantan kay Congreso de la República mama Boluarte riki aprobaykamullanku imapaq kay censura nisqanta riki ruraykullachkanku kay willakuqkunata diferentes organizaciones de derechos humanos chaykunata imapaq gobiernopa contrampe amarimananchikpaq ari watamuchkanku poco a poco leykunata chaymi quizás kunankunalla kay libertad de expresión nisqan quizás ñoqa rimachamuchkanera llaqtanchikpa favor nempi kay gobernonchikunapa waqachiqkunapa contrampi pero qipa punchawkunataqa kay leykunata sumaqta tijupaykamunqaku hinatinqa manaña atisunñachu rimayta anki alcalde mayna mana allintaña portakuptinpas maynaña corrupto kaptinpas mana atisunchu rimayta kay Congreso chayllataq kay ejecutivo mayna mana allintaña ruranqa total corrupción kakonga total mana allin ruray kakonga natipis manaña atisunñachu denunciayta riku wawqillaykuna panchallaykuna chaymanmi kay gobierno apaykuachkanchik naspami chay famoso ley APSI nisqanta riki ruwakaykamunku chaymi a nivel de 23 países wawqillaykuna pallaykuna periodistas de 23 países paykuna nisqanku más de 200 directores editores periodistas internacionales paykunas wawqillaykuna pallaykuna chay hatun pronunciamiento ruwaykamunku hinaspa rechazachkanku kay censura nisqanta kay gobierno ruwamusqanmanta y mana censurallachu sino kay gobierno pa contran pero raqkunata sanciones nisqankunata riku wawqillaykuna pallaykuna churamuchkankutaq chay riki kay nueva ley APSI nisqan wawqillaykuna pallaykuna kay medios independientes como Radio Agricultura
chayanta kay programa rimarinchik y kachkanta medios independientes a nivel nacional chaykunata riki upallachita munachkan imaynampi kay medios independientes mi que jawarishkanchu awqillaykuna pallaykuna kay gobierno mana allin rurayninkunata tanto congreso tanto chay apisapayakuna munaysapakunapa chay mana allin rurayninkunata pero kay ley apsi nisqanwanñata awqillaykuna pallaykuna tiquchaykamachkanchik manañasa kay leyman hinaqa imatapas gobiernopa contrampeqa rimanañachu astawan gobierno taqllapayana gobierno jajupayana gobierno tarike ninkuriqa hay que ser chupamella del gobierno si no el gobierno te sanciona si no el gobierno te mete a la cana chayman apawachkanchik awqillaykuna panchallaykuna chaymi lliw llaqta runa riki kaypi hawan kananchik wawqichallaykuna panchallaykuna porque kay sichun kay medios alternativos nisqankunata kay musuq leykunawan tijuyta qallaykamutinqa manaña riki chay willakuykuna chiqap willakuykunaqa kanqachu astawanqa gobiernopa mana allin willakuyninkunallaña riki muyurikunqa lliwchapi chaymi que kay napi riki chay prensa mermelera paykunaqa riki gobiernomanta qullqita chaskispalla rimanku allinninpaq o mana allinninpaqpas gobiernopa rico awqillaykuna pallaykuna chaymi que incluso kay medios alternativos nisqankunapi imatapas rimanchik chay mana allinpa kay gobiernopa chay mana allinnin rurasqanmanta pero chay medios limeños chay prensa mermelera nisqanpiqa wawqillaykuna pallaykuna uyarinki gobiernoman sayapakuspalla a veces ni rimanqakupaschu pakanqaku chay willakuykunata upallakunqaku mana willakamunqakuchu huk clase willaykunata willakamunqaku riku wawqillaykuna pallaykuna y chayman yaykuchkanchik censura de los medios de comunicación y a la censura de los ONGs de derechos humanos wawqillaykuna panchallaykuna porque ONG-kuna a veces riki yanapaku riki abogadoan principalmente los ONGs de derechos humanos riki abogado gratuito chayta riki paykuna churamo pero kunan kay musuq leywanqa prohibiramunña chaykunata riki wawqichallaykuna panchallaykuna tenqa manaña riki rimasunñachu kay gobiernopa contrampeqa imatapas pero maymi atinanchikama maymi rimananchikamachiki kay programanchikpi rimachallasunchik awqillaykuna pallaykuna manaña atispaqan pakan llañapas rimachkasunchiki nadie nos va a callar wawqillaykuna pallaykuna libre rimakunanchikqa imayna haykaynapas pero llaqtata defendispa llaqtapa favorninpi pero kay gobierno corrupto manam chayta munanchu awqillaykuna pallaykuna kay gobierno corrupto madam chay mana allin rurayninkuna yachananchikta munanchu chay juiciunkuna denunciankuna chaykunata yachananchikta mana munanchu pakanata munan mana willakunata munankuchu awqillaykuna pallaykuna imapaq munasqankuta ruwakunankupaqya chaypaqmi riki wawqillaykuna pallaykuna chay hasta denunciankunatapas paykunaqa chinkachichkanku riki nati mana yachasunchu natinqa ima denunciaykakurapas con tal que chinkarunña chay denuncia pakarunkuña archibaykunkuña anulaykunkuña entonces no se sabe nada mana yachasunñachu imatapas mana yachaspaqa ya no hay ningún reclamo mana reclamo kaptinqa no ha pasado nada aquí. Los gobiernos son santos, los gobiernos son angelitos, los gobiernos son ya hasta vela tiachikunapaqña riki vilachata waytachata tiachikunapaqña riki porque ya son los santitos ya pues pero en realidad riki maqta hucha zapata son tremendos corruptos wawqillaykuna pallaykuna kaqaya sumaqta yachaykullanchik kay watakunapi tanto Congreso de la República, tanto diferentes ministerios, tanto los poderes económicos, chayentaq kay gobierno de Mama Boluarte, chay mana allin rurayninkunata sumaqta yachaykunchik kay watakunapi ñawinchikta kichaykuanchik wawqillaykuna pallaykuna desde chay pandemia chayamusqanmanta hasta chaykamaqa pakasqaraqmi karqa wakiqkuna rikaw natenmereki si es dichiki manachiki chaynachiki gobierno meke nichkan nispa gobierno pa nisqanta riki ñawita qinchiykuspa ari amen ninariki kaq wawqillaykuna pallaykuna pero kunan ñawinchikta sumaqta kichaykullanchik hinaptinqa kay gobierno llulla kuachkasqanchiktaq kay partidos políticos kunaqa llulla kuachkasqanchiktaq yanqakunawantaq uywa llawachkasqanchik wawqillaykuna pallaykuna llulla llawantaq michi llawachkasqanchik wawqillaykuna
pani chalaykuna. Bueno, pikunataq maykunamantataq kay directores, editores, periodistas, kay iskay chunka kimsan llaqtakunamanta kay ley apsipa contrampe rimarikamuyanko aypi niwachkanchiriki ay periodista de El Salvador chaynataqriki kachkantaq agencia Frame Frese AFP chaynataqriki Animal Politic México te Organized Crimen and Corruption Reporting Project Runa María chaynataqriki fachakeando nisqa chay kachkanta chay agencia en Estados Unidos chaynataqriki Fola to Paul chaypas kachkantaqriki Brasil suyupi y chayna wakiqkunapas kachkan llaqtakunapi rika diferentes organizaciones, corporaciones wawqillaykuna panchallaykuna paykuna riki chay pronunciamientunta ruaykamullakunatin kay gobiernopa mana allin rurasqankunaqa kay willakuqkuna chaynataq chay institución de derechos humanos nisqankunata rika amaña masta kay gobiernopa contrampi rimarinankupaq tiqwasqanchiktaqa yachachkanku hinaspa paykunapas publicachkanku a nivel mundial wawqillaykuna entonces kay ruraykunaqa kay gobiernopa chay mana allin rurayninkunaqa riqsisqa kachkan a nivel mundial rika wawqillaykuna porque kay diferentes agencias de información en diferentes países tanto Estados Unidos, Brasil, Rumania, Francia, México, Salvador, etcétera, etcétera paykuna rika wawqillaykuna pallaykuna willachkanku llaqta masinkuman diferentes instituciones chaykunaman kay Perú suyupiqa kaynan pasakuchkan waqran pasakuchkan wañuchinakuchkanku manañam kanñachu democracia nispakuna aquí kay gobierno lluqsispaqa llullakunqa sumaqllataña waqpiqa abrazanakunikun kuyanakunikun allá es un país de las maravillas paraíso pinañam yachakuniku ukuchantin misintin allukuchante estamos ahí todos contentos felices nispamiki mama Boluarte o Pipas kay Perú suyumanta lluqsirun hinaspaqa rimanku wawqillaykuna pallaykuna pero chihapta qawarisqaqa kikinchi ukupi qawarinakunchinatinqa manataq chay mayqinpas chihapchu manataq chay mayqin rimasqanpas imam kaqchu wawqillaykuna pallaykuna astawanqa tikran pallataq pero kay gobierno lluqsirun hinaspaqa maqtachatam alaba con rico wawqillaykuna pallaykuna enaspamiki gobierno pa favor llamperi rima conga ari punta gobierno man tumpaspare Castillo pam chay herenciankunam kidachkanraq pero chay tamñam tukurunchiña ñam tikrarunchiña ahí chay Castillo miki corrupción taparamun Castillo kay taparamun wak taparamun kunan Castillo man tumpachkanku llapa imatapas wawqillaykuna pallaykuna y chiqap huchankuta mana hawachikuyta munankuchu chaypaqmi kachkan diferentes agencias de información a nivel mundial paykuna yanapawachkanchik kay mana allin gobierno para urayninkunata pública y perico wawqillaykuna entonces kaypi ninchiriki mana kay programa por ejemplo rimarininchik sapallanchu kachkan mana diferentes programas rika kachkanriki wak punulaw puklawkunapipas mana sapallanchichu kachkanchiriki wawqillaykuna pani charaykuna chaynaqariki pajarinkunaña mas willakuykunata rimarikuspariki aparikamullachkasunchik chaynaqa ripukullanchik pasakullanchiriki wawqi charaykuna pancharaykuna